Kuringana na uthuthuria uria wikitwo ni kamiti ya kuruirira ihoto cia umundu uronania ahuraniri iturwa ngurani maratabaniria micemanio yao ya kambe-ini keheri-ini, undu uria kamiti iyo yugite micemanio iyo yahota kuhe kanya atongoria acio gucogira ngui kuri aria maramanyita mbaru. We have been reliably informed that in some areas such as Meru, Kwale, Bungoma, Kakamega, Kisii and Mombasa counties, the participants in these secret meetings are being given a minimum of 1,000 Kenyan shillings to attend. Matongoretio ni munini wa muikariri giti wa kamiti yo George Morara ni ugite uthuthurio ucio ni wonanitie kwina namba nene ya andu aria marathama kurumirira uhaguku wa ugitiri undu umwe na kugumirwo ni ng'aragu ta kaunti-ini cia Laikipia, Samburu, Pokot na Baringo, kuria oretie maofitha ugitiri maikare cemba gutigirira thayu ni waruma na mukenya wothe ni ona kanya ga guthurana mweri-ini wa kanana. Tunaomba IEBC, Inspector General of Police na kiongozi wa mashtaka ya umma kuchukua hatua kambambe kuhakikisha kwamba wanasiasa wote wako huru kufanya kampeni zao katika sehemu yote ya nchi yetu pasipo na kutatizwa na mambo ya vurugu. Morara ni athiete na mbere kuga namba ya aikia a kura ni yongererekete nginyagia milioni 5 ya aikia kura eru, undu uria oritie kamiti ya Githurano na mihaka bururi-ini IEBC imathomithio uria mangihota guikia kura mweri-ini wa kanana. Oho ni aririirie ndugamano iria ikoretwo ho ya ngucanio cabithia wa maratathi ma kura cia mutongoria wa bururi na gucokeria ngatho kamiti ya IEBC ni gukorwo na utheri wa kunengereria muingi kanya ga kumenya uria cira ucio rathie na mbere igoti-ini. We came out very strongly to say neither NASA nor Jubilee should be seen to be directing the judiciary on how it should be doing its work, but they can give advice. So what we're really doing is we hope that none of the our sister commissions, especially where they're required to do so, will show any dereliction of duty. Ni oritie atongoria othe aria marahuranira iturwa ngurani gutabania kambe-ini cia thayu na gutigirira gutire ona umwe ugukorwo gicogira ngui, akiuga Kenya ni nene kuri mundu kiumbe. Handu-ini ha Kameme TV, mutabruko wa mohoro, njitagwo Gathoni Wang'ang'a.